Manazaretha Matha sezulwini umntwana oguqe lapha umntwana omncane kakhulu. Ithi incwadi eBhayibhelini singasho ukuthi singabantwana ngoba uShembe uyosithumela kuzo zonke indawo. Amen. Ngizocela ngiyazezulu uhlalo limi lami ngikhulume okuthandwa nguwe ngingakhulumi okuthandwa yini. Amen. Umntwana oguqe lapha nompilo wangubani isibongo oqhamuka ekhaya lithi amen. Manazaretha Matha sezulwini sihlangene namhlanje ngevesi yesithathu semthandazweni yesabatha. Ithi mesabeni uJehova izulwane ngezulwane kazi mina nawe siyamsaba yini. Ngenye imini khona umama uyasabatha esontweni inkosazana angayifuni uze hambe khuluma ethi angiphili uthula nawe wenza yabona ukushunyayela thuvela ibuka angezwa lutho evele enyanya ukuthi cela ufundele uMathewu 5:44 mesitholile. Umama uyayibuka inkosazana akayifuni konke ukuthi ngesikhathi kwasibonakala emhlabeni umedlule emhlabeni. Inkosana lo mama yamncenga umama ithi mama asiye emngcwabeni siyofika usuku lakhe lokugcina uphinde umbone. Ethi mama ngiyilapho nengane ngifuni ngawo ufuna noma ngiyibone engayo ungathi nkosazana futhi ntambama singwathiwe ifike siwumlilo njalo ntambama yayifika nkosi yami ifike lapho esangweni lakhe ifike ishunqu engazi usengalani esesamaqhibe eqhela nengaluthi ibuye isiphi. Kwathi ngenye imini wahamba enkosini mefika uyabika uthi inkosi yamakhosi ngiyazezulu nginenkinga kunomlilo beqhamuke nje ntambama esangweni lakwami angazi ukuthi kumele ngenze njani. Luthi unyazezulu hamba uyethuleni lale nkosazana ongayifuni ufike uyitshela ukuthi uyaxolisa. Wahamba umama wafika waxolisa yayeka lento. Mathewu 5:44 Mathewu 5:29. Kepha ngithini thandani izithandwa ibabusise abantu babo umuntu bethuka musisi ibaphathe kahle abantu labo bazonda waphathe kahle ibanqusele abantu nabantuphani basefathelani Buselani uma isola kolbani Kipa Lada Ukuba buhle lapho uYezezulu Ukuba ufeli yabona Manazaretha ngenye imini kuthi ubaba omkhulu Thantanami kuza isikhathi esinzima uthi yohamba khambe kufike isikhathi lapho khona yobe ngasekho emhlabeni abantu babe bengithanda. Uthi ubaba omkhulu uManazaretha ngalesi sikhathi into yokuyenza uManazaretha yontalobani Ngojola kakhulu yonke into enzayenza kakhulu. Uthi sathi mesifika lesikhathi babe kuyisabatha abantu babe sebenemali bengasamazisi uShembe bengazi ukuthi uyini sebeneyimoto ezinkulu bengazi lutho ngoShembe. Uthi ubaba omkhulu bathi bengamazisi kanjalo fike isikhathi sathi mesifika lesikhathi babe kuyisabatha abajolayo besemjolweni abathakatha bothakatha konke kubi bobekwenza leso sikhathi. Uthi ubaba omkhulu uManazaretha botha abanye besesabatheni qhamuke amatshe amakhulu lawa la ngaphandle ayonwebeka abemakhulu athi umesemakhulu wena ongaphakathi uvaleleke
anyuke njalo afike ezulwini. Mefika ezulwini, lobe selingena izulu ngaphakathi. Lobe khona abangaphandle befike late. Uthi babamkhulu lobe selivalekile. Ayikho into ebisazokwenzeka. Amen. Mina ngizokwenza incwadi engithanda. Incwadi kaGalatia 6:4. Ithi, kepha makube lo naloyo ahlole umsebenzi wakhe, khona kuba nokubonga ngawo. Incwadi kaJohane 3:11 ithi, khuluma ngesifazini, sifakaza ngesibonileyo. Manazareta Inkosi, amen. Manazareta sisuka uhambeni olukhulu, uhambo laseKhenani. Nibonile ubukhulu bonyazezulu bakithi? Njani njani? Manazareta bekumnandi, ushembu Inkosi. Incwadi yesambulo 11 iyangifakazela ukuthi unyazezulu uNkulunkulu. uDaniel 7:9 wefunda ekhaya. uDaniel 7:9 uyafakaza uthi ngabe ngibona wabeka isihlalo zobukhosi wahlala omdala wey'mfuyo. Amen. Nkosi mayikusize.